بسم الله الرحمن الرحيم. درس جابان تاتي تامون اندر ليرة دكتور متن الدين جون نون ان فوتيكي كوبينا تكون القواعد الأربعة تقال دين ناي جوني وون دنجمون ان فئي أصول الثلاثة en feƴƴi surutu salati en limtiɗi ha en gayni nder julde nden ko famuɗen kon ɗon joni noon ɓe holli algawaidul arba ko tugale ɗen nayyi wonɗen janngude e nder ɗi darsuji men arayi ɗo ɗum noon hiɗen e nder page capanɗe nayo on bisimillahi irrahmani irrahim as'alullah miɗa toro allah alkarima tedduɗo rabbal arsh jeyɗo arsh al azimi mawnuɗo on an yatawalaka nde o heftayma o renama fi dunia wal akhira anna e lahara wa an yaji alaka nde o waɗayma mubarakan barkinaɗo aynama kunta kala kalatiɗa wa an yaji alaka mbiɗa toro allah nde o waɗayma mimman on ida utiya si o okkama shakara o jarna allah wa ida btula si o jarribama sabara o muñño wa ida aznaba si o bakkonɗini astahfara o insino fa inna haula'i thalath no ɗiɗo piiji tati lintaɗi ɗo unwanu saadati ko adaresi malal ɗum ɗo ko mande malal e ilam andu arsadaka llahu yo allah fewne li ta'ate ɗoftagol mo andu annal hanafiyata no diina newika kan millata ibrahima ko diina annabi ibrahima kan an ta'budallaha nde rewata allah wahdahu kanko tun mukhlisan lahu dina laɓɓinanamo dina kan kama qala ta'ala wono allah towɗo on daaliri noon wama khalaqtul jinna mi tajirade jinna wal insa e yimɓe illa liya'buduni si wona fiyoɓe rewa kasimole zariyat aya 56 fa ida arafta si a andi anna allaha no allah khalaqaka o tagima li ibadatihi fi dewal makko ngal fa'lamu andu kadi annal ibadata no dewal la tusamma ngal wi'etake ibadatu dewal illa si wona ma at-tawhid har hingal wonde tawhid kama anna salata wona woniri noon kadi julde la tusamma wi'etake salatan julde illa si wona ma at-taharati wondude e laabal fa idha dakhala shirku si shirku naati fil ibadati e dewal fasadat dewal ngal bonay kal hadati wono tayre ida dakhala sinati fi taharati e laabal fa ida arafta sa andi anna shirka no shirku ida khalata al ibadata si jillodiri e dewal afsadaha bonna e dewal ngal wa ahbata al amala bonna golle ɗen wa sara wonta sahibuhu wondiɗɗo oɗo shirku e ngal ɗo dewal shirka ngal e mum o wonta min al khalidina ko o jeeyaɗo luttinteɓe finnari ka yiite arafta a anday kisan anna a hamma wonde ko ɓuri himmude ko ɓuri wondude important ma alayka ko fawi ma ko e nder fawi ɗin fof ma arifatu dhalika ko andugol oɗo sirku la'alla allah no gasa allah an yukhallisaka nde o laɓɓinayma o yaltinama min hadi sabakati oɗo jiɓaye waya o jiɓaye ashirku billahi ko sirkangol allah alladi on sirku qala ta'ala fihi allah yewti sirku on ka deftere makko o wi inna allah no allah la yaghfiru o hafuranta an yushraka bihi shirkanomo on few wa yaghfiru himo hafra ma duna dhalika kala ko hewta shirku liman yasha wonande on mo faala hafurangol wa dhalika an ɗum ɗo noon a daɗi ɗum woɓi ma'rifatu sabu andugol arba'a gawaida tugale nayi zakaraha llahu ta'ala ɗe allah towɗo on janti fi kitabihi ka deftere makko teddunde yalla hawne sawaba ko fewɓe ɗo wonɗen e darade taw bisimillahi en fuɗɗori inde allah arrahmani yurmeteɗe julɗo e keefere anna arrahim yurmete julɓe dullah har allah yurmin en karama ko men du'ani en taho surtout an wonɗo janngude nde ɗo deftere nini an fontuɗo nde ɗo deftere ɗo janngande jento karama ko ma du'anade ma as'alullaha mi torki allah alkarima tedduɗo on rabbal arsh jeyɗo arsh al azim mawnuɗo on an yatawallaka nde o heftayma o renama o yiɗama fi dunia wal akhira anna e lahara si allah renima kanne ɗo yiɗima a rewaymo
a wowtindinaymo si allah renima lahara a yata jahannama wa an yaj'alaka karam ko mana toranadema allah woyo allah waɗe mubarakan barkinaɗo ko wiyete barki wona heɓugol jawdi tun wona heɓugol laamu tun wona heɓugol jaahu tun ko wiyete barki ko moƴƴere nden fof mi ƴettanaɗo nder ko wiyete kon tawhidi yo allah waɗe barkinaɗo aynama kunta kala ka laatiɗa yo amina wa an yaj'alaka nde allah waɗayma mimman on ida utiya si o okkorama sakara o jarna si goɗɗo okkorama gandal jarnirgol allah ngal gandal ko rewirgol allah hutorgol gandal ngal janna yimɓe ɓen ko ɗum wiyete jarnirgol ngal gandal siko jawdi allah okkuma ko ya ƴettidi jawdi dépensandi e welayi allah ɗum woni saabu kadi ɓeydanede si tawi ko kellal allah okkuma wota waali ƴettude ngal ɗo kellal ma amira kellal ma nga rewiri allah kellal ma nga hara jarni allah subahana wa taala yo allah waɗi en yettireɓe mo nemaji makko ɗin ko ɓuri mawnude e boneji ɗin fof ko ƴettugol nema allah waɗa wasila yeddira allah subahana wa taala alam tara ila alladina baddalu nicmatallahi kufuran wa ahallu qawmahum daral bawar jahannam yaslawna wa bisal qarar a yiyaali ɓen ɓe allah okki kellal ɓe yeddiri allah a yiyaali ɓe allah okki jawdi ɓe yeddiri allah a yiyaali ɓe allah okki galleji ɓe waɗi galleji maɓɓe ɗin amirɗi woɓɓe no walde luwansi woɓɓe no walde yaasi a yiyaal ɗum donc yo allah waɗi en yettirayɓe mo nemaji makko ɗin a yiyaali ɓe allah subahana taala okki ko jombana ɓe ɓiɓɓe maɓɓe jiwɓe ɓen tawi koyeɓe waɗa nden ñande gami jimi e gami a yiyaali ɓe wattane allah yeddugol no nema allah on si tawi allah okkima nema ko ya jarnirgol mo nema on ko waɗugol ko faala ko yo allah waɗi yettireɓe allah nemaji makko ɗin wa ida btula si o jarribama sabara o muñño si tawi goɗɗo jarribama sattede ka wonki makko nawnare ma ɓittende ma susiji ma o jarribama ka jawdi makko perdi ma ka ɓengure makko maayi ma o mayrama haray ko yo o muñño wa ida adnaba si o bakkonɗini laaɓanimo ɗum ɗo ko ko waɗi ɗo ko junubu ni astahfara o insino o tuuba o rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala fa inna haulai talata ne ɗiɗo piiji tati unwanu sa'adat ɗum ɗo ko adare si malal ɗum ko mande malal ni mande malal neɗɗo sa yi neɗɗo si Allah okkorimo o jarna e Allah ɓa kala no an noon kala mo jarnata yimɓe ɓen o jarnata Allah sa yi tawi hara si o okkorama o weltoto si o jarribama o muññoto si o waɗi junubo tuuba o rutto insino andoɗo neɗɗo ko malaɗo ɗiɗo tati ko mande malal yo Allah malin en ɓawɗo ilam andu arsadaka llahu yo Allah fewno yo siɗɗoli tate deftare makko nden amina andu annal hanafiyata no diina newika ka ala probléme kam millata ibrahima ko diina anna ibrahima kan Allah tigi haali ɗum bal millata ibrahima hanifa ma kan musrikina ko woni diina anna ibrahima kan noon diina anna ibrahima kan ko won ɗum anta abudallah ko nde rewata Allah wahdahu kanko ɗum mukhlisan lahu diina laɓɓinanamo diina kan kama qala taala wono Allah daaliri noon wama khalaqtul jinna mi tajirali jinna wal insa yimɓe illa liya'buduni si wona fiyoɓe rewan ko ɗum tagiraɗen abduɗaɗen kaleji ɗo qul inni umirtu an a'buda allaha mukhlisan lahu din ala lillahi dinil khalis fa'budillaha mukhlisan lahu din donc diina tanoyi duwe diina dewal ko tawhidi laɓɓinangol Allah waɗana Allah tout tawayna fi goɗɗum tous e fiiji aduna karmo komi maki fa ida arafta sa andi anna Allah no Allah khalaqaka o tagima li ibadatihi fiya rewmo fi dewal makko ngal fa alam andu anna al ibadata no dewal la to samma ngal wiyetake ibadatun dewal illa si wona ma at tawhidi hara dewal ngal no wonde tawhidi kama anna salata won wonir noon julde la to samma wiyetake salatan julde illa si wona ma at taharti wondude e laaɓal fa ida dakhala shirku si shirku naati fil ibadati e dewal fasadat dewal ngal bonayi kal hadati wono tawre ida dakhala si naati fi taharti e laaɓal no andi goɗɗo salliji kikari ha ɗum waɗi puu salliji boni kabonali boni pecek
si wontino julde boni ka bona julde boni peccak wa kadhalika sirku sinate dewal ngal bonay dewal wo dewal noon kala ko wiyete dewal Muhammad bun Abdul Wahhab o laɓɓinani ko wiyete kon dewal al ibadat jami'u ma yuhibbuhu llah wa yarda'u ko kala ko Allah yiɗo weltori ñal aqwali immorde e konngudi wal afale golleji al badat wal khafiyati suuɗiɗe fewte dewal kala ko Allah yiɗi o weltori immorde e konngudi ko dewal e golleji fof ko dewal mo waɗani ɗum goɗɗo o koyne Allah hara o sirki fa ida arafta sa andi anna shirka no sirku ida khalata al ibadata si jillodiri e dewal afsadaha bonna e dewal ngal wa ahbata al amala bonna golle ɗen wa sara wonta sahibuhu wondiɗɗo ɗeɗo golle min al khalidina fi naari ko jeeyaɗo luttinteɗe ka yiite arafta anday kisan annal ahamma no sekki pili importance ko ɓuri himmude ko ɓuri hittude ma alayka ko fayma kon ma'rifatu dhalika ko andugol sirku sa anda sirku a daɗay la a daɗata ɓa sa anda sirku sirku aya sirku sikka ko dewal ƴetta yaada e mum ayi la allah no gasa Allah an yukhallisaka nde o dandayma o sortama min hadi shabakat immorde oɗo jiɓaye wa hiya ɗum ashirku billahi ko sirkangol Allah alladi on sirku qala ta'ala fihi Allah tigi ɓangini e mum fihi o sirku o wi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah hafuranta sirkanomo fiw kala yaaduɗo e ɗum o tawi Allah perdi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u o wi nokkugo kadi innahu man yushriku billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar ɗum kala soma tawni ko yin Qur'an makko wonde kala on sirkanɗo Allah haray Allah harminanimo aljanna werde makko nen ko ka yiite ala na toñoyɓe sirkeɓe ɓen wallowo ɓa Allah wallata yo Allah hawme sawaba sirku no hulɓini e laaɗo maki sallallahu alaihi wasallam kala fottuɗo e Allah tawi o sirkanalamo hay hunde o naata aljanna kala fottuɗo e Allah tawi mo sirkanimo goɗɗum o naata jahannama yo Allah danden koko de sirku no hulɓini no metti famude sabu ɗum no suuɗi mofte Muhammadu ɗen wona kondoli ɓalewi e hoore fetere ɓaɗere e niwre setto kadi no mettiɗe komo Allah dandi o laabuɗe toroɗen Allah koyte kon tawide ikhlas alhamdulillah sawaba yimɓe ɗon wowirno noon non manque seeɗa wa dhalika ɗum bi ma'rifati ko sabu andugol arba'i gawaida tugale nayi zakara allahu ta'ala ɗe Allah janti fi kitabihi ka deftere makko sellude nam bismillahir rahmanir rahim as'alullah al-karima miɗa toro Allah tedduɗo on rabbal arsal azim jeeɗo ars tedduɗo on ma mawnuɗo on an yatawallaka nde o heftayma fi duniya ka aduna wal akhirati e kalahara wa an yaj'alaka e nde o waɗayma mubarakan barkinaɗo aynama kunta kala ka laatiɗa wa an yaj'alaka e nde o waɗayma mimman on ida o utiya si o okkama shakara o jarna Allah wa ida btula si o jarribama sabara o muñño wa ida adnaba si o bakkonɗini astaghfara o insino fa inna haula'i thalath no ɗiɗo piigi tati unwanu saadati ko mande malal e ilam andu arsadaka allahu Allah fewnima li ta'atihi e ɗoftare makko nden annal hanafiyata no diina newi ka kam millata ibrahima ko diina anna ibrahima kam an ta'budallaha nde rewata Allah wahdahu kanko tun mukhlisan lahu diina laɓɓinanamo diina kan kama qala ta'ala wano Allah to ɗo daaliri noon wa ma khalaqtul jinna mi tagirali jinna wal insa yimɓe illa liya'buduni si wona fiyeɓe rewa fa ida arafta si a andi anna allaha no Allah khalaqaka o tagima li ibadatihi fi dewal makko ngal fa alamu andu anna al ibadata no dewal la tusamma wi'etake ibadatun dewal illa si wona ma at tawhid wondude tawhid kama anna salata wono woniri noon julde
la tusamma wiyetake salatan julde illa siwona ma at-taharati wondude e laaɓal fa ida dakhala shirku si shirku naati fil ibadati e dewal fasadat ngal bonay kal hadati wono tayre ida dakhala si naati fi taharati e laaɓal fa ida arafta si a andi anna shirka no sirku ida khalata al ibadata si jillodiri e dewal afsadaha bonnay ngal wa ahbata al amala bonna gollal ngal wa sara wonta sahibuhu jongollal ngal minal khalidina ko jeyaɗo luttinteɓe finnaari ka yiite arafta a anday anna a hamma noko ɓuri himmude ma alayka e ko fawi makon ma'rifatu dhalika ko andugol sirku la'alla allah belajo allah an yukhallisaka nde o dandayma min hadi sabakati oɗo jiɓayi wa hiya ɗum ashirku billahi ko sirkangol allah alladi on sirku qala ta'ala towuɗo on daali fihi fi mu'u inna allah no allah la yaghfiru o hafuranta an yusraka bihi sirkanowomo wa yaghfiru himo hafurana ma duna dhalika ko hewta shirku liman yasha'u wonande on mo faala wa dhalika ɗum bi ma'rifati ko sabu andugol arba'i qawaid tugale nayi zakaraha allahu ta'ala ɗe Allah to ɗon janti fi kitabihi ka deftere makko wallahu a'lam.